Kaseng Nyautrap Integrated Territorial Organization hito kalapenram jore kejing keno mentok jong menteri rang ba kejelau Konrad Kongkal Sangma ya UMLA ke umroy uba George Bilengdo hakedor bar senrai kebrang yat menta. Hakaba ka hito kalakeno kala badai Konrad Kongkal Sangma ubadai ubathok ya kajat benriuh Nyautrap. Presiden kahito uba don bok dekar hakejing ekran bakilat patai kubor haka khalai terik unai luar arhajar arpuar. Ulong bakahito kalapan ramjor kene kejing kenok mentok jong Konrad Kongkal Sangma ya uba George Bilengdo. Haka bedai berka kampen betpuat hapedeng ka Meghalaya berka Asam. Haka bau Konrad Kongkal Sangma ulong buladap bene merjing mud bat kiseng balang. Nakaliang presiden kahito ulapan ramjor ru kejingkam Konrad Kongkal Sangma ba uladap ya merjing mud bat kiseng balang. Haka bau ulong bah kejingelang ba menteri rang ba ulakhot kiseng balang. Kam syumladon kanu kejingi merjing mud akabedai bat kasos kular belai soy hapedeng ke arteli gejela. Haka jingelang la syuong beladap penbiang ikot kisla bat kasyong haki lakin nget nekin omnget. Syosyo ula benrap bah bakipan ya kasos kular la syuong bet beladap ban pa eka. Uang bakahito ka penramjor berkento bakiseng balang kelan kerteng lang bat beladon kejingi merjing mud. Nrei ukento bo Konrad Kongkal Sangma ulale ala kamon kum ya kane ka soskular kajing tumu banbo eka kasino kajing penterekam ya ka CRPC bat ka CPC klem kanu kejing merjing mud bat ukeno ru bo Konrad Kongkal Sangma ude ubathok ya ka beri Nyautrap. Ina kalian juga HITO ngi persyak ta ka boong bahaka khatra tarik ka porbu Konrad Kongkal Sangma ini hak to meeting kam sim don kata ka discussion. Kalau along bikum ni, kani ko kot kaslang ngiladap pembiang kani katai, Malaysia bawan hang ne ka meeting, sim hang ne menget medep. Kadai kadai ka bau ka jingmut ka bau kren. Kam judon kata ka discussion ka baong tong nya perkhat kum ni ngin penwan, ngindal apan ngi ong ai kata ka MOU la dep ha. Tak ngi penrem jor ba belai uang ba ki NGO kila don kata ka kerteng unless ba kila don ke discussion hendri kam sim don kata ke discussion bat kuman peni nuksa hakini ya katu ke MOU men khani ngela de pan ya kata ka report jong ka boundary committee na po dis council ngi klem yo pangindala kali bene na dis council katu ke ba pipa kila keren hangtar klem keren bat so si ko wi kaliang ru ndangi pe ya ka casino ru klem khot ya no ule hir kamon la jong habiya dei bat kani ka CPC CRPC ru ule kamon te ngi ngobu Konrad udah nong tok nong syukur jong ke beri Nyautrap. Hadu menta kam judon kano ke discussion ban ya keren ya kata ka MOU ban ya pembek put. Ban uklem pen ihru ya kata ka MOU. Entat endal adap sain as pembenapet ba lada. Lengba kitu kinong mikmat jong ke Asam ke lawan salangpi. Bagi long wat si inshiru ngemai. Kata ka de jing sya badai kitip ba u Konrad Sangma udah tangu popet jong ke BJP. Udah tangu nyongkong uban sya pen kanti sri nang nawai sawai umdon ya kabor dei tang tahu kon benriau jongka BJP tangi ni menjurru ya ka jingkran ka Asam bangitip bau new CM jungi umla bentau pertai beri mu don bat ka NDA hapok ka jing yalam jong ka BJP wat ya ka constitution jongka ri India ru dangla ban amen ya ka MOU kam dei ka bae tangi na kaliang ka jongi kentu ba lada long ka banla baha pan pembet syawat kata ya ka sentimen jong upai ba tharai pilai hi dangsian ka e ka baja lada umap umi tanga syukuntu ya ka sarkar ba kinong mi khmat ban laj ban jan ka no ka jing sungsi ya pisia kinong mi khmat shaban poi arpo lai tingi kentu ya pisia long ki ba kala ba mot sung thot no ya ka kam lada phide la phitrei hok na banta kri ka jat benrio klet no pe phidon ha ka political parties kabala yalam yapi syakajing sniau bat ban penjat jekari ba kajat benriu kejongi. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.